July ni som sang ni som ni pani pathian ni ania Mizoram zonal chung kwate in zawain du sangna chibai kan buk le vek ka chu tun trum kan video hian barmaram boina le indona thu tharte kan ngai tha in kan thlir kwal vele thung don ani Myanmar rama lenglut India rami pani te ram ria tha ani wangin mi puilu chuak te le ram ria sum dona konga har sana thlen tu tamu tol chung mi ten an soi India mi Tamil nam pani te chu July ni nga chuna khan tamu township a pio so thi polin an ka hlum nuwa India ram Manipur state chunga district deputy commissioner in emergency puang ngala thil poimo le ri room thil alo chuan India mi te chu Myanmar a kal lo tur le kal ngai ani point thu nei tu te hnen atanga phalna lang ma sak phot nuwa chau kal tur ani rualin Myanmar mi te po phalna nei lo chu lule chua phal ani lo thu chu asiam ngal ani India ram lama dor kai tamu tual chung mi pakhat chuan tamu ramri lam chu ramri dang angin ma sona omwak lowa Myanmar lam atangin India lama dor kai in kan bazara carrier ho po a khoi tel vekani nimin lama phei chuan Myanmar mi te chu anon wak chuaka dor nei te po an dor khatir ania min hon tir to lo tin soi India rami pani tha ani tu ka more India ram lama kongzoin Myanmar ram lama police check post pakachu hal chiat ani thu chiat ania tamu lam tol chung mi te chuan India ram lama CDM zoma tlan lut ral tan din mun tur an hlo thon pui le bok ani tamu khua hi India le Myanmar border bula om tunma atanga sipai le India lam helte tho ho thina mun pakhat ania akha tokin boina le in thana thleng thina chung chuan tual chung mi te eizona kong a khoi poi ngal zel thin bok ani Myanmar Military Council hnuai thok divisional sergeant pakhat chu man ani thu miuchi chunchong mi pui veng him tu pol MCKCDF te hnen atanga hriat ani July ni sari jing lama Magui region chunga PDF control area chunga sipai pol ho chu an lu thu hriat ania an thu hriat bo zui ngalin Middle Region Command Headquarter lam hnuaya Divisional Sergeant John Yolwin ani thu don ani MCKCDF News and Information how to G3 chuan Military Council sipai sergeant pakhat civil dress a in thuam chu kan omna lampana aron kal thu kan ria kan man zui ngala ani chu kan hreng zui bok ani ti in Mijima media ashril chu sergeant sipai chu athlenna battalion Sikawa atanga an omna nget lampana akallaya man ania anhena tangin thu then khat hria ni ma se mi pui lam hria tir tum alani lo thu don ani junior ta po sei pio township damako khobula sipai kem chu PDF sei pio marlama omtele michi chunchang PDF polin an bia sipai som an thi thu le inbiana khol pakhat an lak sak thu hriat ani Sagain region pale khochim lam muiton khobola sipai tele PDF trangwal polte anin kap chiama sipai pali an thi thu Black Peacock Guerrilla Polin antalang July ni sari jing lamdar ko vela tangin Military Council sipai tele People Defence Force PDF trangwal polte anin ka zonwa sipai lamin khwa an langhala chena in zarvel an hal chia thu hriat ani Black Peacock Guerrilla Pola sipai pakhat chuan Burma sipai Military Council sipai tele PDF trangwal pol te chu nimin lama ni lengin anin kapa muiton khua chu zanpo chinti lovin anin kap ton renga Myong Township chung Pale Township le PDF trangwal pol te ania anin lu chok ani bera atu jing lama chuan Military Council in muiton khua le abula miniwa khohlui te chu an hala in zarvela kan thu hriat ani tin soi tuna chuan kho chung mi zong zong an tlan chuak veka Military Council sipai te chu kho chunga anin kulmek bok ni in a soi Sagain region Myong Township le Makui region Isacho Township tontira Fairfax sipai pole tual chung PDF te in kara in kana chuaka July ni ruk jing lamda sari le chanwe vela tang in kapranin sipai somni ai tlem lo an thi thu hriat ani in ka chung hi tar kan hi vel zeta rei ania Burma sipai lamin jet fighter manga an ka zui wangin
PDF lam chu thi le hliam om lovin an in se seng thei thu milat PDF Minjiang District Polin thu chuan siam Military Council por Minjiang District Battalion number 1 2 le 3 te chu nau thungi tual chung PDF Minjiang Special People Defence Force kho in hlom khom pol i le chun Honix Alliance Polin an bei ani chu tiang bokin Chin State Matupi Township Ian Khan Khwale Ami Hlai kho in kara July ni ruk zik lamdar kwa Minisom panga vela Minisom chung Military Council sipai te le CDF Matupi Polte ani kapa sipai pathum an thi thu don ani bok chubaka Makui Region Ganggo Township isin kholama operation neya chuak chu July ni ruk zik lamdar kwa vela bok Makui PDF le PDF Ganggo Polin bom mangin an bia sipai motor pani chein thi anom thei thu Ganggo PDF lamin thu chua siamin an soi Ganggo PDF chuan isin lama operation nei tum sipai te chu tam khayam kema andriaka malom khayan chu FAW motor pakhat light truck pakhat mangin an in thla tira chung pure so thile sipai security la tu pani le PDF Ganggo District Battalion khat tang rual polin bomin an beya FAW motor le light truck te chu a chhene le ani thile hliam ero chu chiang taka hria the alani lo ni in an soi Kachin State Phakan Township chunga police officer pakhat telin police pasari chu ral thuam nen KIA le PDF Polin July ni sari chmalam dar som pakhat vela khan Phakan le nan ian inkara anman thu don ani PDF lanchuan Phakan police te ania silai pali atela akim changchu kanla soi thelo Phakan le nan ia inkara kanmana chmalam dar som pakhat vela ani ti in an soi Phakan Township police pasari te chu kamai khuatanga Phakan Township ko takaltum te ni in konglaka man ani Sagain Region Kalimeu Township chunga NLD MP Thanwei Chio chuan Adaimon Jungbun chu Revolution Poltan alilama Wei Chio chuan engatana man tur nge ti chu soitam angai lowang sumhu zong chu National Unity Government Ministry of Defence noya Karel Rulian Ber Battalion emo mipui sipai pol emo raltan emo hena ka thonang ti in a social media page ajiakani alilam na manjat chhirzat hi nuai som panga tanga intran tu ni in a chang huai ber hena jungbun thon anianga National Unity Government Ministry of Defence lompuina thujiak po adong don bokani ramchung le rampona om mipuiten in leidu ani chuan Parliament member Thanwei Chio Facebook page kaltanga le angai tur thu hriat ani MP do Thanwei Chio chu unsari somni pakat February ni khata sipai thuneina anla ka tangin an in chuasanin aombo meka kalimiowa achena impo sipai lamin angkal saktowa kumsang ni so panga in thanle sang ni somni in thana po NLD party ayo in regional member of parliament atana thantin ani US Foreign Secretary Anthony Blinken chu July ni ruk atanga ni som pakat thleng Thailand ramle Indonesia rama akal don thu US Foreign Ministry Department in Antalang US Foreign Secretary Blinken chu G20 Foreign Minister meeting atelin Indonesia ram Bali a thlok masabera ile ba tlak samna energy security khovel huapa chona te Russia in Ukraine aruna chin fel tura khovel ram sang tang te nen tho ho dan tu te an soi ni in don ani G20 ramten an nei Foreign Minister te meeting a chuan Indonesia Foreign Minister China Foreign Minister te nen afala in muna an nei dona Thailand ram Bangkok khopuya po US Foreign Secretary Blinken chu akal dona Thai Prime Minister Prayut Chan-o-cha le Deputy Foreign Minister Don Pramudwinai te nen ani muanga Myanmar ram buena chin fel dan tur te an soi ho don ni in thu don ani bok Ukraine Indona thuthar hian nu khar ve thung teng o Western commentator ta chuan Snake Island Ukraine in Juni somthum sang ni somni pahnia Russia ko ta tanga ala let kha Russia tan chuan hlo na na sa takani anti tuna chuan Ukraine hui tha chu po long mangin anton chuak le theita ani
Russia hian Snake Island hi Ukraine anin do tir phat khan Ukraine sarkar lakatangin alak sakha ania khothlang ramten an pe kharpun anti-ship missile artillery mangin nasataka an kan huwa he thlir kar hi an la le ta ti in Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan a soi Snake Island an lak le na hian Ukraine sipai te chu phuna le huai senan nasatak apek bel ani Joe Biden chuan Ukraine chu dollar makta duai zerian man hu ral thuamin apui bel don ti NATO conference an nei so ta ka soya press conference a apuang ani hei hian advanced air defense system le artillery te huamanga apui na tur ral thuam kim changchu puan alani ang ati US and Ukraine emergency economic aid tan dollar tuk le ding ong khat point pathum athon don bok Russia President Vladimir Putin chuan Ukraine a beipui an thlak na chu abul an tran chau ti soin khothlang ram te chuan indona tual zola chuan ne tum tura beiturin a chaule zui bok hemi rual hian remna om theina tura in biangna nei turin an in hong reng ti Putin chuan a soi ngalani parliament foi tu te ma a thu a soya Putin chuan indona a thlen rei po le remna nei a harasat tu thu a soya in beina tol zola min ne antum ti thom kan thria enge kan soi thei kan ti thei lo en chin phot ro se ati Ukraine mi dam an lom chung chu khothlang ram te hian min be an du ti thong voi tam tak kan thria Ukraine mi pui tan chuan a poi tak zet buina punlun zongin kan kal don ni in alang ti in Putin chuan a soi bok Russia hian an economy sheka Ukraine tan ral thuam tha ber an thon lu chung changa khothlang ram te chu ram dang phena indona tipun lun tu a puani Putin chuan indo tran tir lam chau kan thleng ti soima se in biangna nei ero an la hnol lo ti soya in remna nei tura in biangna po kan hnol chuang lo ma se rona hnol tu ten an hnol rei po le in biangna nei a harasadona nei ati Russia le Ukraine ai o te hi tum engom zat in remna zongin an lo in betwa ma se in remna an la siam theilo ani February ni somni palia Ukraine an ru nuwa Russia sipai te chuan ram thanem tak an la towa pathian ni khan Luhansk region chaklam chu an lak sak le ta ani ma se analyst te rin ang a in ram hi an la chak theilowa Ukraine ko pui khiv le ko pui lian ber ro tu Kharkiv lak tuma an beina chu a hlo cham ani le atom nan viewer te hna ngen na han zep leila kan channel min la subscribe saklo te khan subscribe button in lo me saka min lo subscribe sak ve ngai turin kan an som chewa kan video upload tharte in lo dona in lo mu ngal zel theinan notification bell kha in metanga ola in da don ya